manje ngapha ngiyadla ngapha uyazilungisa ngapha uyakama ngapha uyazivuka sokutheni futhi baba uyazibona phela esibukweni ukuthi njani ngimuhle vele ngimuhle nje zikhangele kuhle unitshela ukuthi uNkulunkulu nxa engadala umntwana onjalo akunike yena ungahlala la endlini mina kunye isibindi lesibindi mina into engizibonayo liyangisola baba akungiyakusola ubunye ubuchapha uyabona la ukuthi ngapha nyadla ngapha yazicomba into ozifake khona apha emehlweni nje abona songathi ngomunye umuntu ngathi likharadi ngathi umuntu ade bhuquke esibomvini awusaqeda kahle kuyi ngiyakwazi uzibone esibukweni indlela oyiyo yona uyazibona ukuthi umubi njani lesibindi mina ngimubi mina baliyangisola indlela uNkulunkulu andala ngayo liyangisola angusoli kanti nxa unizimodify umuntu kube njani always khangela ukuthi ufakeni khona phela into zongalezi kumele okunye uyafaka into ubuze kumkakho ukuthi kuyamfitha yini indoda yami mkami nami ngikunikeza icomment akwazi umbuzo ukuthi baba kuyamfitha yini baba lokhu kungenza ngibe njani uyathatha phela ugaxe ekhanda kodwa lami ngiyazama baba ukuthi ngibe njengabanye abafazi abahle phandle la but kulabantu bakho ozinto lokufakwa emakhanda ufakwe ebusweni kulabantu bakho aphonga ufakwa lo bambani kulabantu bakho Kawuli buchapha anjaboni manje ngapha nyadla ngapha uquthana lenwele ngapha nyadla yasenza idodi kodwa kuyini babe ngikwenzayo lapha endlini elikuthi lokhu yini kuyini kodwa okukodwa nje ubuchapha mina ngisana lobuchapha ubuchapha engubeni uyangena njalo ngingena nginjani baba kodwa lingayenzi njalo sho lami ngiyazama ukuthi ngibe muhle ngiyazama ukuthi nami but ubuhle bakho na communicate la mbuzo ukuthi kuyamfanela into Maka so ngathi mbendlele lekhala indlele leQA ele expire. Uyabuza la ukuthi kuyamfanele. Kulabantu bakho izinto lokho. Uhamba udobha yonke into. Into sezingene kudlena ntshawo. Yabo. Into ntotho ukuzikhuluma. Awusoze uthi ngapha nyadla ngapha yakama. Mase ngichibilikisa la mama bala sengikhuluma lami ngani lingakuthakazelela yini. Mina wambona ngigaxa izinto ekhanda yona le imchile ligaxa kumbe imsila yani nale yangikwazi ukuthi. Uyabuza ukuthi kuyamfitha yini. Mina indlela babelenza ngayo lapha ekhaya kangiyithandi. Kangiyithandi vele mina indlela elenza ngayo. Ngiyake ngibone kuma WhatsApp profile ongamankazana elikhuluma ngakho kebe kufaka izenezi zamabhizi. Kufaka izenezi ama makeup ona la okwabelungu. Kodwa mina masengenza bese photos ama online photos dana angazani laba abantu labana. Wena ngizoze ngihlangane labo. Alazani labo? Mina ngikholela yonke. Ngiyafuna uthatha into ozibona kuma WhatsApp uzibona kuma Facebook ufuna ukusebenzisa. Before anje wonke even izandla ke ungasangenelani. Isandla so ngathi ngomunye umuntu, ubuso ngomunye umuntu. Ngize ngeqike mina nqandele lokuzeni ebusuku nqamphaphama. Sendele karadini. Sendele umuntu oya-expire yini. Ngisaqedza kahle. Amehla abomvu abe ngathi uthiwa kumbe kulamalokhuzeni amathiwa ama-blue eye la ngathi uchayiwe. Lokugcoba kona kumele ugcobe lapha phakathi kwamehlo emakholeni. Bangathi umbe nithandana leBremen. Ngisho ngazithe eminye imendo sure ukuthi nganisenzani mina. Nxa ubona kunjani uyashifta. Nyonya shifta. Kahle vele sekhona omnye umuntu baba. That's why licomplaina libona into embi nje kimi because sokulomunye umuntu oyithukalazi. Umuntu oyithukalazi. Hayi. Isandla ngesomunye umuntu ngapho uyambamba ngesisandla sitenye ikhala. Yikho mina ngithi sokulomunye umuntu lapha in the pictures eselimbona. Yikho mina selihlala lisola yonke into. Yonke into ngami it's impossible. Yonke into vele. Hayi. Kuwa mina ngifundanga ngikhuluma abo possible kona abo possible. Mina vele indlela elenza ngayo kangiyithandi. Abo possible yangini. Oh. Indlela elikhuluma ngisazibuka kakulanda abantu abayi 3 colors ezongizathola enye indoda ezantshothi ngi right. Manje lapha nilandaba. Hambe dini. Uze ngikwanise.